ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Агар шумо дар канали мо аввалин бор бошед, ҳатман тугмачаи подписасаро пахш кунед. Ва дарси имрӯзаи мо забони русиро аз нол меомӯзем ва дарси чорум аст. Дар ин дарс мо бо шумо ҷонишинҳои мой, мая ва маёро чӣ хел мо истифода мебарем омӯхта мегузарем. Аз ин пеш мо бо шумо забони дар ҳамин дарс дар забони русӣ ки се род ҳаст, мужской, женский ва средний род чӣ хел истифода бурда мешавад гуфта будем ва айнан дар ҳамон ҷо бо ҳамин ҷонишинҳо вохӯрда будем. Ва дар он ҷо ман гуфта будам ки вақте ки мо исмҳоро ба ягон род тааллуқ карда гап занем, бо ҷонишинҳои мой, мая ва маё истифода мебарем. Мисли ки это мой брат, это моя сестра, ҳамин таб. Ва айнан дар ин дарс боз ҳам кушодта ба ҳамин ҷонишинҳо дар бораи ҳамин ҷонишинҳои мой, мая ва маё ба шумо маълумот дода мегузарам. Хуб, тайёр ҳастед? Лайк мондед, подписатсия кардед? Рафтем. дӯстони азиз, дар забони русӣ бениҳоят ҷонишинҳои нишондиҳанда, ҷонишинҳои шахсӣ, ҷонишинҳои саволӣ бениҳоят зиёд аст ва ба шумо умуман дар бораи ҳамааш дар ин ҷо нишон дода мегузарам. Албатта инро дида натарсед, мо бо шумо дар дарсҳо дигар ҳамаашро якта ба якта омӯхта мегузарем. Инҳо фақат ба падежҳо ҷудо мешавад. Именительный, родительный, дательный, винительный, творительный ва предложный падеж бубинед дар падежҳо ҷудо шудагӣ аст, бениҳоят зиёд аст ва дар ин ҷо низ ҳаст савол ҷонишинҳои нишондиҳанда указательни ва дар ин ҷо ҷонишинҳои саволӣ ва дар ин ҷо ҷонишинҳое ки мо бояд омӯзем. Ва ҷонишине ки мо имрӯз бо шумо меомӯзем именительный падеж аст, зеро ки мо родҳоро дар бораи родҳо гап зада истодем, яъне сухан ронда истодем ва ин именительный падеж. Бубинед, именительный падеж мой якум истодааст. Дар ин ҷо дида бошед мой, мая, маё. Албатта множественное числоро намебинем, яъне ин ҳозир ба мо дар кор нест, мо ҳаминро мебинем ва дар дигар дарсҳо моего, мои, моего, умуман моему, хулас ҳамаашро дар дигар дарсҳо худо хоҳад якта ба якта меомӯзем ба шумо ва ҳамаашро меомӯзед. Баъд ба шумо ин ҷадвале ки дида истодед, бисёрҳо тарсида рафтед, тарсидагист ки ин қадар бисёр, чӣ қадар ман чӣ хел инҳоро ман ҷобаҷо мекунам, чӣ хел инҳоро меомӯзам. Ягон азоб накашед, ягон зиқ нашавед, ҳамааш осон аст. Албатта бо мо бошед, дастгирӣ кунед ва лайк монед, фикрҳои худро дар комментария нависед. Мо ҳамаашро бо шумо омӯхта мегузорем. Инҳо ягон ҷои қиинӣ надорад, фақат бо мо бошед. Хуб, имрӯз мо бо шумо мой, мая, маёро гуфтем, меомӯзем. Хуб, албатта мо бояд як чизро донем дӯстони азиз. Мой ин мужской род ва мужской род он. Моя ин женский род, ин она. Моё ин средний род, ин мешавад оно. Дар дарси пештара айнан ҳамин ҷадвалро ба шумо нишон дода будам. Он ин ӯ мард, она ин ӯ зан, оно он чизҳое ки ҷон надорад, албатта дохил мешавад оно. Ва албатта мо мой, мая, маёро дар кадом ҳолат истифода мебарем? Мойро он исмҳое ки ба мужской род дохил мешавад, дар ҳамон ҳолат бо ҳамин чиз нишон медиҳем, яъне бо ҳамин местоимение. Хуб, исмҳое ки ба женский род дохил мешавад, онҳоро бо местоимение мая нишон медиҳем. исмҳое ки ба средний род дохил мешавад, онҳоро ба албатта маё нишон медиҳем. хуб, ҳама ба фаҳмо аст ва ҳозир як бори дига такрор карда мегузарем. исмҳое ки бо ҳарфи е и кратки ва мягкий знак ва умуман беғайр аз ҳарфи я, тамом шавад, агар ба мужской род дохил мешавад. Женский род ба исмҳое ки я тамом мешавад, окончание ба женский род дохил мешавад. Средний род бо ҳарфҳои ё, албатта о тамом шавад ва е тамом шавад ба средний род, яъне исмҳо дохил мешавад. Гуфта дар дарси пештара гуфта гузашта будем ва ҳозир низ такрор кардем. Хуб, акнун якум мо бо шумо мойро мебинем, ин мужской род аст. Хуб, он мой брат.
Он мой брат. Брат in мужской род. Ва он мой брат. Это мой телефон. In телефони ман аст. Телефон in мужской род аст. Это мой телефон. خب ببینید دوستان عزیز، من وقتی که همین درس رو آغاز کردم، من با خودم وعده داده بودم که همین رودها رو در زبان روسی چقدری که میتوانم ساده‌تر و کوشاتر کرده فهمانده به همین آموزنده های زبان روسی نشان میدهم که تا که دیگر در همین زبان، در همین استفاده بردن رودها در زبان روسی عذاب یعنی مشکلی نکشد گفته و من کوشش کرده بودم که با شما ساده‌تر به یگان قاعده هایی که دیگر چیزها هستند باید دیگر خلتر کرده گذاریم، از روی قاعده گیریم. من به شما دیگر خل کرده با متد خودم نشان داده بودم که شتاب شما فهمید دوستان عزیز. خب من فکر میکنم که همه درست میفهمند. خب اون مای برات، او دوستی من است. это мой телефон، این تلفن من است. это мой дом، این خانه من است. برای اینکه دوم نیست мужской род و البته окончание یگانچی ندارد. это мой кот، кошка با женский род داخل میشود. кот این با البته мужской род. خب это мой медведь، медведь این خرس و خرس با мужской род داخل میشود. ببینید دوستان عزیز، окончание ها ببینید، مرکز نقطه تمام شده است با мужской род داخل میشود. خب это мой карандаш، это мой карандаш. اگر با ا تمام میشد همین میگفتیم که این женский род است و ما در اینجا میگفتیم که это моя карандаша، لیکن карандаша نمیشود، карандаш. و آخرش это мой мяч، توپ. همه خب он мой брат، это мой телефон، это мой дом، это мой кот، это мой медведь، это мой карандаш، это мой мяч. Это мой папа، это мой дядя، это мой братишка، это мой друг. خلاص همه اسم هایی که با رودی مужской род داخل می شود شما می توانید با مای نشان دهید، یعنی با جانشین مای نشان دهید. خب اکنون با شما مایا رو می بینیم. مایا. خب البته اسم هایی که با женский род داخل می شود دوستان عزیز با مایا یعنی جانشین مایا نشان داده می شود. خب چی خیل حاضر میبینیم. это моя сестра، это моя сестра، это моя мама، это моя мать، это моя тетя، это моя сумка، это моя ручка. عموما همه چیزی که همه اسم هایی که با женский род داخل می شود با моя نشان داده می شود و نشان میدهیم. это моя девушка یعنی این دختری من است. девушка گفته من در اینجا یعنی عروس رو در نظر دارم. دочка می شود دختری. это моя дочка گویدگه درست تر است. دختری من گفته، من دختری من گفته یعنی عروس رو در نظر داشتم، یعنی این عروسی من است گویدگه در زبان روسی می شود это моя девушка. خب اگر شما این پسری من است یعنی پسر اکنون پارین یعنی چی میگوید این نغزیدگی شما یعنی بچه این نغزیدگی شما باشده که это мой парень میگوید دوستان عزیز. خب это моя кошка، это моя кошка این مشوک یک پشکی یک گربه من است. البته کت این با یعنی ببینید گربه یعنی هر یک حیوان جنسی مردی و جنسی زنی دارد. البته همین در زبان روسی هم خیلی تقسیم شده است. کت این مردونه، این کошка باشد زنانه. خب это моя собака، это моя собака. собака هم مردانش و هم زنانش یعنی جنسی زنانش با женский род داخل می شود. در زبان روسی همین خیلی است. ولی بار خدا درس الهیده درباره همین حیوان ها میکنیم که کدام حیوان با женский род و کدام حیوان با سредний род داخل می شود دوستان عزیز یا که мужской род گفته میگذاریم. سредний род داخل نمی شود، البته همش با мужской و женский род تقسیم می شود حیوان ها برای اینکه اونها جان دارد. خب это моя собака. خب это моя ручка این ручка من است. это моя тетрадь، это моя кукла، это моя ложка.
ва бубинед дида бромадем мая гуфтем ки он чизҳое ки он исмҳое ки ба женский род дахл дорад. Это моя сестра, это моя девушка, это моя кошка, это моя собака, это моя ручка, это моя тетрадь, это моя кукла, это моя ложка. خب دیدیم فهمو هست مایا اکنون با ژنسکی رود بودست همه دید فهمو یعنی انا. خب انا اکنون مایو رو میبینیم مایو این با سرینی رود عموما با چیزهایی که جا ندارد. это мое письмо, это мое письмо این خطی مکتوبی من است. это мое пальто این пальто یعنی куртка میگویم چیکار میگم اون چیزی که قفس است این пальто من است. عموما пальто استفاده میبرد با زبان تاجیکی نیست. это мое дерево یعنی این درخت من است. خب это мое одеяло бубнед барои чӣ хеле ки нависад ҳам хеле хонда истудам чтобы шумо ҳис кунед ки дар окончании о ҳаст. барои он ки ман ҳозир сал дигар хеле хонам агар нофаҳмиё ман сараш ба гуфтам аз рӯи қоидагирӣ ман бояд ба шумо дигар хел баъди душвортар бояд нишон медодам барои он ки ҳамаашро дар дохилаш چه это пальто, چه это пальто, чиё это пальто ҳама хел карда нишон медодам. зеро ки ӯ хел намекунам барои он ки ман намехоҳам ки шумо ба душвор бошаду шумо фаҳмида натавонед. барои ҳамин ҳам ман ҳамаашро ба шумо танҳо аден яъне ҷудо ба ҷудо мефаҳмонам чтобы шумо фаҳмонед. майли маро хато гуфта дигарҳо яъне профессионалҳо нависад ҳам мама главный ин шумо фаҳмед ва шумо дарс яъне забони русро омӯзед. это моё мыло яъне мыло ин собун. это моё зеркало. это моё зеркало ох талаффуз карда истудам боз мегӯям зеркало мешавад. ва это моё платье. это моё платье ин либосҳои ман аст. хуб дидем дӯстони азиз ҳама ба фаҳмо вазифаи хонагӣ низ дорем. ҳозир дар вазифаи хонагӣ дар охир ба шумо гуфта мегузарам. дӯстони азиз майё яъне ба средний род аст он чизҳое ки ҷон надорад он исмҳое ки ба средний род бо о ё ва е тамом мешавад ба средний род дохил мешуд ва исмҳое ки албатта бо майё нишон дода мешавад. это моё письмо, это моё пальто, это моё дерево, это моё одеяло, мыло, зеркало, платье. ҳамин тавр мо бояд нишон диҳем дар дигар чизҳо низ дар дигар ҳолатҳо низ бояд шумо инро донед. хуб ана акнун дӯстони азиз мо фаҳмидем ки мой это мужской род. это когда исм ба мужской род бошад агар мо мой яъне местоимение мой хати нишон медиҳем. моя это женский род ва мо дар ҳолате ки ҳамон исм ба женский род дохил шавад мо моя гуфта обращаться яъне гап мезанем. моё бошад ба средний род когда ҳамин исмҳо средний род бошад агар мо моё мегуфтем. беҳтарин дӯстони азиз ба шумо вазифаи хонагӣ ҳамин аст. мисли ҳамин хел это моё палто, это моя сестра ҳамин хел холас бо это бо ҳамин мой моё ва моя бо ҳамин се местоимени ҷонишин албатта сетагӣ ибора ҳамин хел нависта ранги мане ки нишон додам ҳамин хел сетагӣ дар комментария нависам ва албатта ман ба комментария саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. албатта агар шумо бисёр донед бисёр нависед зеро ки ба дигарҳо кӯмак шавад ва дигарҳо албатта аз шумо фоида бинад зеро ки ин савоби калон аст ба ягон кас кӯмак кардан ва албатта шумо як рӯз низ роҳаташро мебинед. хуб дӯстони азиз фаҳмо бошад агар дарси мо ман дар ҳамин ҷо дарсро ба охир мерасонам. вазифаи хонагӣ низ фаҳмост бо ҷонишини мой моя ва моё сетагӣ ибора навистан. албатта вазифаи хонагиро дар комментария нависед бениҳоят хурсанд мешавам ва бо дар бораи ҳамин дарс яъне дарс чӣ хел шуд ба шумо маъқул шуд ё ки не тарафҳои минус плюсашро низ дар комментария нависед бениҳоят хурсанд мешудам. ман бо шумо лутфулло элмуродов будам. то дарсҳои дигар дар паноҳи худо бошед. худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. хайр дӯстони азиз.